Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Phaya Tapido Ti Tantara Sa Yue Yane Tai Aung Gong Jesu Jima Ja Gong Do Myat Swa Bhaya Shin Kuro Myat Ji Do Ye Po Nai Kaya Wasiga Manogan Toma Do Kandu Pima Midi Shige Bado Tua Pidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba Ishimpaya Phaya Tapido Ti Tantara Sa Yue Yane Tai Aung Gong Jesu Jima Ja Gong Do Pisika Buddha Shin Kuro Myat Ji Do Ye Po Nai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kandu Pima Midi Shige Bado Tua Pidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba Ishimpaya Phaya Tapido Ti Tantara Sa Yue Yane Tai Aung Gong Jesu Jima Ja Gong Do Agatawaka Mahatawaka Yahana Shindu Myat Ji Do Ye Po Nai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kandu Pima Midi Shige Bado Tua Pidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba Ishimpaya Phaya Tapido Ti Tantara Sa Yue Yane Tai Aung Gong Jesu Jima Ja Gong Do Yahana Shindu Myat Ji Do Ye Po Nai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kandu Pima Midi Shige Bado Tua Pidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba Ishimpaya Phaya Tapido Ti Tantara Sa Yue Yane Tai Aung Gong Jesu Jima Ja Gong Do Migin Do Yi Apo Nai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kandu Pima Midi Shige Bado Tua Pidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba Ishimpaya Phaya Tapido Ti Tantara Sa Yue Yane Tai Aung Gong Jesu Jima Ja Gong Do Phagin Do Yi Apo Nai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kandu Pima Midi Shige Bado Tua Pidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba Ishimpaya Phaya Tapido Ti Tantara Sa Yue Yane Tai Aung Gong Jesu Jima Ja Gong Do Tinsaya Minsaya Kya Saya Do Ye Po Nai Kayagan Wasigan Manogan Toma Do Kandu Pima Midi Shige Bado Tua Pidogo Pyabazi Jinjunga Yuti Mien No Lasso Mu Yue Shiko Gadoba Ishimpaya Phaya Tapido Ti Tantara Sa Yue Yane Tai Aung Atati Kha Gong Wa Aphi Ji Gong Do Puggul Do Ye Po Nai
ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကြို့ငါရိုသေမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှေခိုးကြော့ပါ၏ရှင်ဖျားဖျားတပည့်တော်သည်တန်တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောကြားပြသဆိုဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကြိုးငါရိုသေမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှေခိုးကြော့ပါ၏ရှင်ဖျားဖျားတပည့်တော်သည်တန်တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောထမင်းတလုံးရေတမုတ်စားသဖြင့်ပေးကမ်းချီးမြှင့်ထောက်ပံ့မှုသောကျေးဇူးရှင်တို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကြိုးငါရိုသေမြတ်နိုးမညွတ်ကြိုးလိုရှေခိုးကြော့လိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား